سلام بینندگان گرامی، این برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته است. در استودیو زبیدالله. برنامه نوبتی جنبسته هفته رو با تشریح اخباری رسمی و برد و باخت بخش‌های علایده خواجگی خلقی مملکت منظوری شما می‌سازیم. 14 نوامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسولزاده و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم محمد طاهر زاکرزاده با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شناس شده در معرکه نهال شینانی در یک گوشه باغ نهال درخت نادر سکویا شینانیدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با شینانیدن درخت به معرکه نهال شینانی و بهداشت محیط زیست در کشور آغاز بخشیدند. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 14 نوامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسولزاده و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم محمد طاهر زاکرزاده با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شناس شده در معرکه نهالشینانی در یک گوشه باغ نهال درخت نادر سکویا شنانیدند. مورد ذکر خاص است که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان شخصا درختان سکویای کالیفرنیایی را 20 سال قبل از خارج کشور آورده در باغ قصر ملت پرورش کرده بودند. درخت سکویای کالیفرنیایی زیبا و نادر بوده 3000 سال عمر می‌بیند. سکویا در شرایط اقلیم تاجیکستان ممکن است تا 1000 سال عمر بیند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با شنانیدن درخت به معرکه نهالشینانی و بهداشت محیط زیست در کشور آغاز بخشیدند. از حاضر یا در این موسم شنانیدن درخت خصوصیت خاص خود را داشته برای 99% خوب نشو نما یافتن نهال مساعدت می‌نماید. باید گفت که تا امروز با دستور به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد باغ در میدان استقلال درختان زیاد آرایشی از خارج کشور وارد گردیده است. در مجموع تا امروز در گوشه‌های علاهیده باغ میدان استقلال 5510 عدد درختان زیبا و نادر آرایشی شنانده شده است و نشو نمای خوب دارند. طرح لایحه بنیاد این موضوع دلکش با صنعت ناتکرار و با رعایت تمام معیارهای بنیادی مرکزهای فرهنگی و فراغتی با ذوق بلند زیبایی پرستی و طبیعت دوستی از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان تهیه گردیده است. آینده نیز در حدود باغ میدان استقلال درختان نادر سایه افکن و آرایشی به منطقه مطابق شنانده می شود. بعد به استفاده دادن میدان استقلال این موضع میبد میدان اساسی و مرکزی پایتخت می گردد، زیرا در اینجا رمز استقلال و آزادی که خواهش و تلاش ملت سربلند تاجیک است گذاشته شده است. مساحت عمومی میدان استقلال 30 گکتار بوده، 2/7 گکتارش را مکان برگزاری چاره‌بینی‌های سیاسی تشکیل می‌دهد. بعد شنانیدن درخت در معرکه امروزه نهالشینانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسولزاده و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم محمد طاهر زاکرزاده با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شناس شدند. در ادامه روند سازندگی‌ها در شهر دوشنبه بنیاد میدان استقلال با مجموعه معماری رمز استقلال و آزادی از پیشرفت و شکوفایی و رشد و نموی مملکت شهادت می‌دهد. میدان استقلال با مجموعه رمز استقلال و آزادی که از انشاءات اساسی باغ محسوب می‌یابد سال 2022 به استفاده داده می شود. رفت بنیاد میدان تحت نظارت دائمی پرزیدنت مملکت قرار دارد. از این رو پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با جریان ساختمان توجه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را به صفتناکی و مهلت اجرای کارها، صفت مصالح ساختمانی و وسعت بخشیدن دیگر تدبیرهای آبادانی وابسته به بنیاد آن جلب کردند. مطابق تحلیل متخصصان و تجربه ثابت شده دهقانان از دهه اول ماه نوامبر سر کرده آغاز موسم نهالشینانی در مملکت ما مساعد می باشد. به همین خاطر با استفاده از روزهای مساعد در گوشه‌های علاهیده کشور معرکه نهالشینانی جریان تازه کسب می کند. در ناحیه واسع ولایت ختلان هم در دایره یک اکسیه اکولوژی معرکه نهالشینانی دایر کرده شد. شرح بیشتر در گزارش خواجه نظریف.
در دایره چورابینی‌ها بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه اکسیای سبزگردانی محیط برگزار گردید. در این چورابینی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک نموده در موضع چمنستان واقع در شفت شهرهای دوشنبه خاروخ نیالهای همیشه سبز مژاولنیک اردچ و نیالهای سویافکن اکاسیای سفید آن را اقاقیا هم نام میبرند شنانیدند. متخصصان طبیعتشناس میگویند که نیالها به شرایط اقلیم ناحیه واسه مطابق میباشند. ارچه‌ای که امروز شنونده است یعنی هست آنها در طبیعت به نهایت تاثیر خوب دارد. از نقطه نظر اکولوژی هوای ما را یعنی اتمسفر را تازه میکند. خب کربن رو با خود کشیده میگیرد از خود اکسیژن خارج میکنه یعنی اکسیژن با ما لازم است برای محیط طبیعت به نهایت تاثیر کلان دارد. خب باز تاثیر خوبش همین است که هم برای زیبایی طبیعت است هم برای هواش هم برای یک چیزی است که در این بگیم جای به آب طاقت باور است چون که ارچه مژاولن خودش ارچه کوهی است پیدایشش یعنی از کوه یعنی دیکی گفتن آوردن در این قسمت پایان تعدش پرورش کردن حالا با این طبیعت ما مطابق شده است. مورد ذکر است که طبق پیشنهاد عالمان طبیعتشناس در وضعیت تغییریابی اقلیم سبزگردانی طبیعت یکی از تدبیرهای مهم اکولوژی به حساب می رود. محض درختان پیشروی ویرانشوی طبیعت را می گیرند. این نقطه را درک نموده در شنیدن نهال حشرچان صافدلانه و با رعایت قاعده های پیشنهاد نموده عالمان عمل نمودند. تمام تشکیلات کارخانه‌های ناحیه در اینجا حضور دارند. زیاده از 300 نفر آدمان با طور حشر در موضع بهارستان در نقطه واخوری که سال 2019 از طرف با دستگیری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده باغ درختان همیشه سبزی تویه تشکیل کرده شده است که در عین حال در اینجا زیاده از 1500 بیخ درختان موجود می باشد در حالت خوبی سبزیش قرار دارند و از امروز تمام تشکیلات کارخانه بیخ این درختان را نموده از علف‌های بیگانه تازه کرده کار رفته ایستاده است. بعد نصف روزی اکسیای سبزگردانی محیط در موضع زینباغ واقع در دهه گلستان ادامه یافت. واسه همین حشرچون نیالهای از ناحیه وحدت آورده شده شنانیده شده سیمای محیط طبیعت این موضع را باز هم زیباتر گردانیدند. ҳамасола дар мамлакат 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. бояд гуфт ки дар таърихи давлатдории кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихиву барҷастае вомехӯранд ки дар марҳалаҳои барои давлаташон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада суботу осоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян намудаанд. дар тоҷикистон маҳз президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо амалҳои неку хиратманданаашон мардуми парешонро дар атрофи худ муттаҳид намуда бо қадамҳои устувор ба рушду суботи минбаъда ҳидоят карданд. ин нуқтаро ширкаткунандагони конфронси илмии амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони президент кафили рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум дар вилояти суғд баён доштанд. дирӯз аз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ба маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд меҳмонон барои иштирок дар конфронси илмию амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони президент кафили рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум ташриф оварданд. меҳмонон сараввал аз маҷмаи дуои модар дар назди фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дидан кардаву ба пояи муҷассама гулчанбар гузоштанд. сипас бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан аз ҷараёни татбиқи амалии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар ҳайати меҳмонон аз корхонаи ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди текстил импекс, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ордӣ ва коркарди нон дар шаҳри хуҷанд, осорхонаи таърихию кишваршиносии вилоят ва боғи фарҳангию фароватии камоли хуҷандӣ дидан карданд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки таи соли шашум аст ки аз ҷониби мардуми шарифи тоҷикистон бо тантана 16 ноябр таҷлил карда мешавад, кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ҷонибдорон ва аъзои фаъоли ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба вилояти суғд барои иштирок дар конференсияи ҷумҳуриявӣ ки аз ҷониби ин ниҳоди бисёр муҳими сиёсӣ ба нақша гирифта шуд раҳсипор гардиданд ва ба ин макони хеле зебо ва қасри дар асл таърихии арбоб ки ин
конференсия ба нақша гирифта шудааст ҳозир гардиданд ва боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки дар асл мардуми шарифи тоҷикистон соли 1992 дар ин иҷлосияи таърихӣ шахсияти арзанда нафаре ки дар асл миллатро ба саодати хеле баланд расонид муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба ҳайси раиси шӯрои олӣ интихоб карданд. субҳи имрӯз пеш аз оғози конференси илмию амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони президент кафили рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум меҳмонон аз осорхонаи таърихии қасри арбоб дидан кардаву таассуроти нек бардоштанд. дар ҳамин қасри арбоб иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардиду марди оқилу фозил хиратманд муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон яъне ҳамчун роҳбари давлат интихоб карданд. баробари интихоб кардани роҳбари давлат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар ҳамин иҷлосия қавл доданд ки ман ба мардуми тоҷикистон сулҳ меоварам ва ба қавли додаашон устувор монданд ва имрӯз тавре ки ҳамаи мардуми кишвар медонанд дар фазои сулҳу осоиш кору пайкор доранд. конференсро муовини раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон хайринисо юсуфӣ ҳусни ифтитоҳ бахшида меҳмонон ва аҳли нишастро бо таҷлили рӯзи президент муборакбод намуд. қайд гардид ки имрӯз ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ ба хидматҳои фидокоронии фарзанди фарзонии миллат президенти мардумии кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон арҷ гузошта дар партави сиёсати созандаву маънавӣ бунёди пешвои миллат муттаҳид ҳастанд ва баҳри рушди ватани азизамон бо меҳнати шоиста саҳми арзандаи худро мегузоранд. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сатториён матлубахон амонзода ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми мардуми ватани азизамонро бо рӯзи президент муборакбод намуда зикр дошт ки мақсад аз рӯзи ид муайян кардани рӯзи 16 ноябр дар он ифода меёбад ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдии бомароми тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ яъне тибқи конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар ҷумҳурии тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфта президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа шурӯъ намудааст. шурӯъ аз имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ баргузор гардида сокинони кишвари азизамон таҳти роҳбарӣ ва сиёсати ваҳдатофари раҳбари хиратманду сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ бо азму ирода ва эътиқоду боварии комил ба фардои дурахшон фаъолият намудаву барои ободиву оромӣ ва пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳар вақта бештар саъю талош меварзанд. дар идомаи конференси илмии амалӣ барномаи рангини фарҳангӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. бо мақсади шиносоӣ бо вазъи хизмат ва будубоши хизматчиёни ҳарбии гурӯҳи корӣ дар ҳайати роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти вилояти суғд аз ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ, кошонҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қисмҳои низомии вазорати мудофиа воқеъ дар вилояти суғд боздид ба амал оварданд. тафсилот дар ин хусус. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфарбондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади беҳдошти шароити хизмат ва будубоши хизматчиёни ҳарбӣ гурӯҳи корӣ дар ҳайати роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва вилояти суғд аз ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ, кушонҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қисмҳои низомии вазорати мудофиа воқеъ дар ноҳияи ашти вилояти суғд боздид намуданд. зимни шиносои таваҷҷӯҳи асосӣ ба сатҳи омодагиҳо ба зимистони солҳои 2021-2022 ва амалисозии силсила тадбирҳо дар ин самт равона гардида шароиту вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ, хонаҳои хубу истироҳат, таъминот бо маводи ғизоӣ ва захираи сифатноки он мавриди назар қарор гирифт. мушоҳида ва аз назаргузаронӣ нишон дод ки дар ҷузъу томҳои гарнизони суғд самту талаботи омодагӣ ба зимистон хуб роҳандозӣ гардида аскарону хизматчиён бо шароити зарурии маводи хӯрока таъминанд. маҳсулоти зарурии ғизоӣ аз қабили орду равған, биринҷ, сабзавот, гӯшту тухм ва дигар маҳсулоти ниёзи аввал ба таври кофӣ дар анборҳо захира шудааст.
مواد گیگینه سانیتاری اشیاء نرم خواب نیز مطابق با طلبات میباشد. خانه و حجره با گرمی تامین بوده. با این مقصد مواد سوخت نیز ذخیره شده است. تاکید شد که حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان پیوسته وضع بود و با شرایط و امکانات خدمتی و معیشی افسران و خدمتچیان حربی را تحت نظارت قرار داده برای پرقوت و پراقتدار نمودن پایه‌های مادی تکنیکی فراهم آوردن شرایط‌های خوبتر و بهتر تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. زیرا قواهای مسلح اساس مدافعی کشور بوده. سهم و نقش این نیروی بزرگ در حفظ ارزش‌های استقلالیت، تمامیت ارضی، یکپارچگی مرز و بوم، تامین صلح و ثبات و فضای آسوده کشور نظررس است. ما از خدمت صادقانه و صافدلانه جوانان جسور و باننگ کفالت آرامی، تحکیم استقلالیت و نائل شدن به دستاوردهای بزرگ سازنده میباشد. گروه کاری همچنین از دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد ناحیه مسجد دیدن نمودند. در ملاقات و صحبت با هیئت راهبری و کارمندان دیدبانگاه مذکور دعوت به عمل آورده شد که در اجرای وظیفه‌های خدمتی طلبات قانون‌های عملکننده را در این سمت پورا تامین نموده با شهروندان از این دیدبانگاه گمرکی استفاده برنده با آداب و انتظام کسبی مناسبت نمایند. بازدید و مشاهده‌ها از سطح آمادگی جزو تام‌ها به زمستان ثابت نمود که چاره‌بینی‌های تیاری تا این مرحله اجرا گردیده. با دستگیری و کمک حکومت جمهوری تاجیکستان مواد خوراک در حجم کافی ذخیره گردیده است. برای تأمین گرمی در حجره و خانه‌های خواب افسران مرکز یگانه گرمی انتقال‌دهی وصل و نصب شده است. در تمام قسم‌های نظامی ناحیه مسجد انشاءات ضروری از جمله کتابخانه، آشخانه، سرتراشخانه و حمام موجود میباشد. اثنای ملاقات و واخوری‌های صمیمی دوست داشتن میهن، گرامی داشتن ارزش و مقدسات ملی، حمایت از یکپارچگی مرز و بوم، در ضمیر جوانان و سربازان بیدار نمودن غرور ملی، اراده مستحکم، هویت ملی، خودشناسی و خودآگاهی و خدمت صادقانه چون خصلت‌های نیک جوان مردان هدایت گردید. канали обгузари додхудо аз сарчашмаҳои кӯҳии ноҳияи рошқалла шаҳри хоруғро бо об таъмин мекунад. Ин канал 12 километр дарозӣ дошта бо пурра таъмир гардидани он мушкилоти сокинони шаҳри хоруғ хусусан барзгарон ҳал мегардад. Бо хатм шудани мавсими обёрӣ масъулони ҳукумати вилоят ва шаҳри хоруғ тасмим гирифтанд ки ин каналро аз таъмири ҷорӣ бароранд. Хосият Худорбекова дар ин бора иттилои бештар дорад. канали доди худо аз зумраи муҳимтарин воситаи таъминоти сокинони шаҳри хоруғ бо оби полизию ошомиданӣ мебошад ки аз самти ноҳияи рошқалъа ба самти шаҳри хоруғ равона буда айни замон таъмири мавсимиро тақозо дорад. бо ин ҳадаф кормандони идораву корхонаҳои шаҳриву вилоятӣ ба таъмири қисматҳои осебпазири канал машғул буда таи чанд рӯз ин амалро роҳандозӣ доранд. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ аз рафти корҳои азнавсозию таъмирии канал дида намуда ба масъулин супориш доданд ки бо истифода аз резҳои бебориш бетонрезии қисматҳои каналро ҳарчи зудтар ба анҷом бирасонанд. иттилоъ дода шуд ки 90% корҳои азнавсозӣ ба сомон расонида шуда кор бо маром ҷараён дорад. қайд гардид ки таъмири тирамоҳии канали доди худо ҳадафмандона ба роҳ монда шуда бо ин амал дар оғози фасли баҳор кори деҳқон ба маротиб сабук хоҳад шуд. тибқи мақоли илоҷи воқеа пеш аз воқеъ бояд кард амал намуда таъмири канали доди худо аз фасли тирамоҳ оғоз ёфтааст. тасмим гирифтем ки ҳамин канала ҳамин сол барқарор кунем, ҳамин моҳи тирамо барқарор кунем, баъди тамом шудани мавсими обёрӣ буд барқарор кунем. аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят ва шаҳри хоруғ маводҳои сохтмонӣ ҷудо гардиданд. мо ҳамин ҷо рай мошинагарда барқарор кардем дар масофаи қариб 3 километр бо техникаи шӯъбаи бедошти замин обёрӣ дар вилоят барқарор кардем. то ҳозир иҷо рай мошинагар набуд. ҳозир барқарор кардем маводҳои сохтмонӣ ҳамин рақати мебиёрему дастрас мекунем ҳамин ҷода. ҳозир идораҳои вилоятӣ дар ҳамин канал иштирок карданд дар ҳашарои дастаҷамона мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратии мақомоти иҷроияи вилоят ва шаҳри хоруғ иштирок карданд ва 160 метрро болопӯш кардем ки
سول آینده اگر ترمخ فروید روستکی گذرد کانال در دیگر ضرر نرساند. бояд қайд намуд ки канали обгузари доди худо зиёда аз 12 километр дарозӣ дошта сокинони ҷамоати шаҳраки сомон шаҳри маркази вилоят аз оби он истифода менамоянд. 200 метри ин канал ки дар мавзеъҳои тармафароҳию сангчарх ҷойгир аст пора бетонрезӣ мегарданд. اجراکننده وظیفه رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان میرزانبود الشیر خدابردی قید نمود که تا که در آغاز فصل بهار جایهای خطرناک کانال مشکلی را ایجاد ننمایند از امروز چاره‌جویی باید کرد. тавре хабар дода будем, дар натиҷаи заминларзаи шадиди моҳи июли имсол ба хоҷагии халқи ноҳияи Тоҷикобод хисороти зиёди молӣ расида буд. Дар муддати кӯтоҳ бо дастгирии зиёди ҳукумати мамлакат хисороти ин офат бартараф карда шуд. Аз ҷумла дар 3 деҳаи ноҳия бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурӣ сохтумони мактабҳои нав оғоз гардид ва инак бо сипарӣ шудани 2 моҳи аввали соли нави хониш хонандагони ин деҳаҳо соҳиби мактабҳои навзамонавӣ гардиданд. Аз маросими ба истифодадиҳии таълимгоҳҳои нав дар ин ҷамоат ҳамкори мо Фазлиддин Муҳадбеков гузориш медиҳад. ساکنان دههای بستان جماعت دهات لنگرشاه واقع در ناحیه ترک‌آباد که بر اثر زمین لرزه دهم این سال روان ضرر جدی دیده بودند صاحب مکتب نو زمانوی گردیدند. در مراسم افتتاح مؤسسه تعلیمی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طور زوکریزاده، وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محمد یوسف امامزاده، رئیس ناحیه ترک‌آباد قدرالدین فقیرزاده اشتراک نمودند. مؤسسه برای 144 نفر خواننده پیش بینی کرده لایحه انشاءات از یک عشونه عبارت بوده در آن 6 صنفخانه تعلیمی، حجره کاری دیرکتور و خانه معلمان طرحریزی گردیده است. ساختمان بینی مؤسسه تعلیم از سوی بودجه جمهوری به نقشه گرفته شده. فرمایشگر انشاءات ریاست ساختمان اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بوده. کارهای ساختمانی از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود فرهناز اجرا گردیدند. روزها خوشبختانه با دستور و سفارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت مؤسسه تعلیمی رقم 22 دهه کلی کلان ناحیه توجیک‌آباد که در نتیجه زمین لرزه خراب گردیده بود در یک مدت کوتاه ساخته به استفاده داده شده ایستاده است. مؤسسه تعلیمی دارای 8 صنفخانه و برای جلب 300 نفر خواننده در 2 بست ساخته شده است. مؤسسه با یک طرح زمانوی با صفت بلند ساخته شده است و من شخصا از نام خود از نام معارفچیان ناحیه توجیک‌آباد عرض سپاس میناداری خویش را با پیشوای معظم ملت بیان می‌دارم. در این روز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 دهه گلستان مورد استفاده قرار گرفت. ضمن افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 اطلاع داده شد که انشاءات مذکور از 2 عشونه عبارت بوده. در آن 12 صنفخانه‌های تعلیمی از جمله صنفخانه کامپیوتر با 12 عدد کامپیوتر و 1 عدد پرینتر، کتابخانه، تالار مجلسگاه جایگیر کرده شده است. مؤسسه تعلیمی رقم 6 دهه نوشار بالا برای 640 نفر خواننده مورد استفاده قرار گرفت. ساختمان مؤسسه تعلیمی در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه چاره‌بین‌های 30 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده است. 3 مؤسسه تعلیمی که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت با تجهیزات نو زمانی مجهز گردانیده شده برای گذراندن زمستان با پیچگاه گرمایدهی تامین می‌باشند. масоати умумии гарбхонаҳои лимӯ дар ноҳияи кушониён 18 гектарро ташкил дода сол то сол майдони он васеъ мегардад. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои тиҷоратии ноҳия ин самти фаъолияти кишоварзиро даромаднок ҳисобида вобаста ба шароиту имконоти мавҷуда гарбхонаҳои лимӯпарвариро бештар менамоянд. ҳоло ниҳолони дарахтони ситрусӣ дар ноҳияи кушониён пурбор шудаанд. ин аст ки дорон ин самтро равнақ бахшида роҳу усулҳои муосири парвариши лимӯро меомӯзанд. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ аст. хоҷагии тухмипарварии ҳосилоти ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён дорои 331 гектар замини корам буда дар баробари кишти дигар маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагидорон дар 1 гектар заминҳои хеш парвариши ниҳолони лимӯро ба роҳ монданд. ба гуфти кормандони хоҷагии номбурда онҳо 4 сол қабл 4 гармхонаи лимӯпарвариро бунёд намуда ниҳолони кӯчаки онро аз ноҳияи ҷайҳун дастрас карданд. дар ин гармхонаҳо беш аз 200 ниҳоли лимӯ мавҷуд буда ин шабу рӯзҳо мавсими ҷамъоварии ҳосил шурӯъ гардидааст. имсол соли сеюм аст ки мо аз
гармхонаи лиму ҳосили нағз рӯянда истодаем. Дар гармхонаи мо доимо амалканда 2 саҳмдор доимо кор мекунанд. Дар гармхонаи мавсимӣ 8 саҳмдор мавсимӣ кор мекунанд. корманди ин хоҷагӣ абдукарим масиев дар соҳаи лимӯпараварӣ таҷрибаи бой дошта дар бунёди ин гармхонаву нигоҳубини ниҳолони лимӯ саҳми боризе дорад. ба ақидаи ӯ лимӯпараварӣ соҳаи даромаднок аст, аммо заҳматаш кам нест. барои ҳосили хуб ба даст овардан бояд нозукиҳои парвариши онро ба хубӣ аз бар намуд. мо аз соли 80 дар хона падармон қати лимон парварӣ мекардем. хурдимон амира кор карда омадем то ичена ина 4 сол шид дар ҳамин лимонхона кор кардистем. ай шинондан уста ҳозира меҳнат мекунем, ина озуқа метем, порӯи маҳаллӣ нозукиёш ҳаст ки амира мисол мо вақте чи ҳашарот чи карданда дору шира мезанем, шираша мезанем, тортанак мекунем, тортанакша мезанем, заҳрхимикат мекунем. кишоварзони хоҷагии тухмипарварии ҳосилот бо истифода аз донишу таҷрибаи касбии худ дар ташкили гармхонаҳо аз роҳу усулҳои самаровар кор гирифта ба хотири таъмини мунтазами гармӣ аз василаҳои гуногуни табиии гармидиҳӣ истифода бурданд. гармхонаҳои мо дар чихелек шумо дидасед дар чуқури 1 метр чуқур канда лимонро монем. барои чӣ? барои он ки дар фасли зимистон гармхона хунук нашавад. чанд қад чуқур бошад ҳамон қадар гармхона гарм меояду лимонро дар фасли зимистон хунук намезанад. ва чихеле шумо дида дар деволҳои гармхонаи мо аз ғишти пухта. ин ҳам барои гарм нигоҳ доштани гармхона аст. бо мақсади бардоштани ҳосили сифатан хуб ва пешгирӣ аз ҳар гуна ҳашароту касалиҳои зиёновар лимӯпарварони ин хоҷагӣ роҳҳои камхарҷу осонро бештар ба кор мебаранд. ниҳоли лимӯ ба замин расад аз намнокӣ талаф меёбад. аз ҳамин рӯ мо дар ҳар як ниҳол чӯбҳоро монда ниҳол меваро аз замин боло нигоҳ медорем. ҳоло аз сабаби он ки ниҳолои мо майда аст мо ин чӯб мемонем. баъде ки ниҳол калон шуд ҳар як рада 2 рад сим мекашем, симоро дар боло мебандем, мева аз замин боло меистад, нам намегирад. ин чихеле шумо дида истодед вақте ки нам гирифт нуқс гирифта меваро мепартад. аз ин рӯ чӯб мемонем ё ки сим мекашем. дар баробари таъсиси гармхонаҳои лимӯпарварӣ инчунин хоҷагидорон дар 4 гармхонаи мавсимии дигар навъҳои гуногуни сабзавоти барвақтиву дигар намуди маҳсулоти кишоварзиро кишт намуда аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар гармхонаи мавсимӣ баъди ҳосили бодиринг мо картошкаи тирамоҳӣ кишт кардем. чихелек шумо мушоҳида карда истодед аллакай мо картошкаи тирамоҳ ҳосилашро ғун дошта истодем. ҳосили нақс шудааст. тухми Россия аз Россия вардагӣ будем. баъди ғун доштани ҳосили картошка мо ниёз дорем дар ин гармхонаи мавсимӣ помидор ва бодиринг парвариш кунем. иқлими ноҳияи кушониён барои парвариши дарахтони меваҳои ситрусӣ ва сабзавоту полезӣ хеле мутобиқ афтода сокинони ин ноҳияи аграрии вилояти хатлон солҳои охир дар баробари кишту нигоҳубини дигар намуди зироати кишоварзӣ ба бунёди гармхонаҳои доимо амалкунандаи лимӯ ва гармхонаҳои мавсимӣ қадамҳои устувор гузошта истодаанд. феълан дар ҳудуди шаҳри Конибодон 56 гармхона фаъолият доранд ки ҳамасола бо истеҳсоли маҳсулоти баландсифат дар фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. фаъолияти гармхонаҳо бо ҷалби мутахассисони соҳаи кишоварзӣ раҳандозӣ шуда бо истифода аз усулҳои муосири парвариш аҳли заҳмат ҳосили хуб ба даст меоранд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатии ҳамкоронамон. кишоварзони шаҳри Конибодон парваришу нигоҳубини сабзавотро дар гармхонаҳо хуб ба роҳ монда азм доранд ки дар таъмини бозори дохилӣ саҳми бештар гузоранд. ҳоло дар ҳудуди шаҳр 56 гармхона ки масоҳати ҳар яки он аз 10 то 60 сотиқ аст амал карда истода навъҳои гуногуни помидору бодаринг, қаламфури булғорӣ, лимӯ ва кабудиҳо нашунамои хуб дорад. бино ба гуфти масъулин хоҷагидорон аз гармхонаҳои хурд аз 6 то 8 тонна ва дар имрӯз ягона дар ҳудуди шаҳр гармхонаи инноватсионии хоҷагии деҳқонӣ Баҳористон аз 50 то 60 тонна ҳосили помидору бодарингро дар натиҷаи меҳнати шабонарӯзӣ ба даст овардаву барои пурғановат гардидани дастурхони мардуми шаҳру вилоят ва ҷумҳурӣ пешкаш менамоянд. дар ҳудуди ҷамоати лоҳутӣ зиёда аз 2 гектару 30 сотуқ гармхонаҳои ҳозиразамона мавҷуд мебошад ки аз он хоҷагиҳои деҳқонӣ 1 гектару 40 сотуқ боқӣ монда маҳаллӣ мебошад дар ҳудуди маҳал ҷамоат. ана ҳоло дида истодем мо дар хоҷагии деҳқонӣ Баҳористон қарор дорем.
در اینجا من پمیدورهایی که سارتوری گافنیسه نشونما کرده شده است و حاضر به نشونمای پمیدور به نهایت نقض رفته شده است. دیگران نقض مهنت کردن. این جایی که پمیدور نشونما دارد 50 ساتق میشد، نیم گکتار. 20 ساتق دیگر با بادرینگی نمودی آرزو پرورش کرده شده است و هم نشونماش من چقدر که دیدید همش نقض گذشته شده است. بیاید عملش هم کارکردش هم همش بر راه مانده شده است. بنا به گفته خواجگیداران برای پرورش نگاهبین پمیدور و بادرینگ شرایط خوبتر فراهم آوردن ضرور بوده. نه همه از جهت مالیوی امکان آن را داشته و برای رشد ساحه گرمخانه‌داری با مانند امتیازهای وجود داشته برای پرنده پروری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت و اداره‌های دخلدار دستگیری بیشتر یافتن این ساحه نیز برای تأمین بازار داخله و در فصل سرما پست گردیدن نرخ سبزیجات و میوه‌جات تکانی جدی خواهد بخشید. در جماعت دهاتی به نام غنیجان ارتیقوی شهر کانیبادام 8 گرمخانه فعالیت داشته از سبب به خاک آبی منطقه بیشتر مطابق بودن لیمو کشاورزان اساساً به پرورش و نگاهبینی آن توجه ظاهر نمودند. سالهای پیش در زمینهای خواجگی دهقانی محمد پخته و سبزیجات و میوه‌ها کشت و پرورش کرده شده. امسال باری نخست گرمخانه در مساحت 12 ساتق تشکیل و 200 بیخ نهال لیمو شنانیده شده است. سرکار خواجگی مذکور نقشه دارد که در آینده مساحت گرمخانه را زیاد کند. بهر در عمل تطبیق دادن سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت در حدود جماعت دهاتی ما تا امروز 7 عدد گرمخانه ها فعالیت میکرد و ما کوشش کرده ایستادیم که با من امروز دو عدد گرمخانه دیگه به استفاده داده شد. مساحت عمومی گرمخانه ها 51 ساتق می باشد. در گرمخانه ها اساساً لیمو پرورش کرده می شود، پمیدور، بادرینگ و کبوتی ها پرورش کرده به بازار داخلی برآورده. بازار داخلی را در دوام سال با محصولات های تر و تازه تامین کرده است. طی سالهای آخر در شهر و نواحی ولایت سوخت شماره و میدان گرمخانه‌ها افزوده طرز و اصول پرورش میوه و سبزیجات خوبتر و برای بنیاد و استفاده گرمخانه‌های اینواسیونی کاربری متشکلانه ادامه دارد. اقلیم ناحیه دوستی ولایت ختلان برای پرورش همه نمود زراعت‌های خواجگی قشلاق مساعد است، ولی کشاورزان این ناحیه بیشتر به پرورش سبزی میل دارند، زیرا این محصولات در این منطقه حاصل فراوان می‌دهد. عین حال جمع‌آوری حاصل این زراعت در ناحیه ادامه دارد. گزارشی همکارانمان در این خصوص تهیه شده است. دهقانان ناحیه دوستی در برابر استحصال پولزی، لیمو و پیاز اینچنین سال تا سال در زمینهای خش کشت سبزی و کرم را نیز زیاد نموده ایستادند. امروزها در خواجگی دهقانی هر کشاورز این ناحیه نشأه‌نمای این نمود محصولات را دیدن ممکن است، چون دیگر کشاورزان ساکن جماعت دهات نوری بخش ناحیه سنت‌الله خدیروف نیز همساله بعد از جمع‌آوری حاصل یکم در یک قسم زمین خواجگیش سبزی و در قسمت دیگر کرم کشت نموده از آنها حاصل دلخواه به دست می‌آورد. کسی که محنت می‌کند در شرایط مهنت حاصل نقد میگیره. کسی که وای مهنت میکنه از این فری که زمین فری میکنه نقد کدام نکر خب درود نکر بخش کتی بعدی کارتش که ندیم حاصل سبزی کردیم این اون داشته استادیم. با گفته احمق سنت‌الله فراوانی حاصل زمین‌های زرخیز آنها نه تنها از مهنت و اقلیم مساعد منطقه وابستگی دارد، بلکه انتخاب تخم خوش‌صفت نیز در این راستا سهم کلان می‌گذارد. تخم وطنی حاصلش نقضه مزرعه با مزرعه نظر به دیگه دولت‌ها همین می‌کاریم حاصل نقد می‌گیریم. امروزها امک سنت‌الله پیشقدمی را از دست نداده محصولات برنج پرورده خش را از اولین‌ها شده به بازار استعمالی می‌برارد. با گفته این دهقان اصیل محصولات آنها نه تنها در بازار مرکزی ناحیه بلکه در بازارهای دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز به فروش برآورده می‌شود. این سوالکارا میان نرخ نورم یکسمی برن سرزمین بازارهای بختر بخش دوشنبه همه را میبرن بازارها پر میشد. او با های مساعده در چنده میتیم سازده.
برای تامین بازار استعمالی و فراوانی دسترخوان مردم کشور چون امک سنت‌الله صدها دهقان اصیل این ناحیه هر وجب زمین کارم را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده همافزوده از آن توسعه اصیل به دست می‌آورند. боду ҳавои имсола ба пухта расидани ҳосили ангур ва дигар навъу намудҳои мева мусоидат кард. аз ҷумла дар хоҷагиҳои шаҳри ҳисор имсол тогзорҳо ҳосили хуб ба бор оварданд. вобаста ба он ки бо сабаби идома ёфтани пандемияи ҷаҳонии коронавирус рафтуомад миёни кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла мамлакатҳои осиёи марказӣ ҳанӯз ҳам маҳдуд аст, хоҷагидорони шаҳри ҳисор тасмим гирифтанд ки ангурро хушк карда баъдан ба бозор бароранд. масалан ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракат имсол ба хотири пешгирӣ аз талафёбии ангур корхонаи мавизхушккунӣ таъсис дод ва айни ҳол бештар аз 100 нафар сокини маҳаллӣ ба коркарди ангур машғуланд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи мирзоризои шаҳри ҳисор ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракат аз калонтарин хоҷагии минтақа маҳсуб меёбад. бо зиёд гаштани масоҳати боғҳо дар минтақа ва бо сабабҳои баста шудани саратҳо аз бемории коронавирус камгаштани содироти ангур ба кишварҳои хориҷ масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракати шаҳри ҳисор тасмим гирифтанд корхонаи коркарди ангурро бо истеҳсоли 3 намуд мавиз, мавизи ҳусайнӣ, кишмиши сиёҳ ва ҷавз аз 7-8 намуди ангури кӯҳӣ ба фаъолият шурӯъ намоянд. бояд гуфт ки дар ин ҷо тарзи тайёр кардани мавиз бо усули соягӣ ва обӣ ба роҳ монда шудааст. масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракати шаҳри ҳисор иттилоъ медиҳад ки то имрӯз дар корхона 20 тонна 3 намуди мавизи қоқ истеҳсол гардида ва боз коркарди он идома дорад. дар ин ҷо наздик ба 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори мавсимӣ машғул буда дар шароити хуби корӣ қарор доранд. мо дар ин ҷо аввало ангурро мечинем миёрем баъд дар инҷа аз ҳуҷма ҷудо мекунем долак мекунем баъд дар як пара хушрӯ бо диққат мешӯем мура тоза када баъд дар дuri дег дар оби ҷӯшомадагӣ дар давоми 15 дақиқа ҳисоб мекунем 15 дақиқа бо мегирем дар як ҷо тунук мекунем ва дар давоми як ҳафта дар 2 ҳафта ва камтар хичава мекуна ғиҷун мешавад тари хича ғиҷрак мешавад бо ура рӯгардон мекунем боз баъди вай дар як моҳ қоқ мешавад бо қоқ шудагиҳоша ҷамъ мекунем бо аз сари нав тунук мекунем. ба гуфтаи роҳбари хоҷагӣ имсол барои деҳқонони ин ҷо соли бобарор омад. ҳосили боғи ангур ки имсол ба заҳматкашони ин хоҷагӣ муҷдаи даромади хубро медиҳад аз самараи меҳнати шабонарӯзии аъзоёни хоҷагиаш медонад. дар хоҷагӣ мо 446 гектар боғи ангур дорем. аз ҳамин 8 намуд ангур аст. дар ҳамин хоҷагӣ мо ба ҳамин зиммаи худ гирифтем ки ҳамин мавиз тайёр кардана ҳамин соли якум соле ки мо мавиз тайёр кардем якум сол аст. ҳамин мавизҳои мо ҳоли содирот нашудааст. содирот акун насиб бошад мекунем. қобили зикр аст ки дар тобеи ҷамоати деҳоти ба номи мирзоризои шаҳри ҳисор 200 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият доранд ки нисфи зиёди он ба боғпарварӣ машғул буда имрӯз меваҳои шаҳрборро ба мисоли себ, гелос, ангур, шафтолу, ангур, малина ва ғайраҳо истеҳсол намуда кӯшиш менамоянд ки коркарди онро дар минтақа ба роҳ монанд. масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракати шаҳри ҳисор оянда ният дорад ки чунин корхонаҳои коркарди меваро бештар намуда маҳсулотҳои ватаниро зиёд ва сафи коргаронро дар минтақа афзун намояд. бинандагони азиз бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷанбаст.